Ассаламу алейкум туғандар, мына отправка. Мына азыр қара суға кетет. Мына сөлжанды қандай болот деп көбі айта берет да. Мына туғандар, сөлжан мынандай қық болот, қықтың içinde мынандай сөлжан. Шундай эле болот. Көп болбойт. Мына мисал үчүн мыналар булар малектөр. Анан будан кичинекейлери булар ювелиндер. Мынандай шундай коробкага салынып эле жөнөтүлөт. Шундай коробкага салынып эле сөлжанына. Шуну уруктук сөлжан деп коет. Ушудан анан көбөйөт сөлжан. Алып барып туруп, мисал үчүн мына коробканы 10 килограммдык коробканы 1 тонна кыкка саласыздар. Ушуну 1 тонна кыкты, ушул сөлжан, bir коробкада, кичине коробкада сөлжан 5 айда переработка кылып, силерге биогумус чыгарып берет. 0550 20 0007